Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Kablaawan ta kayo amin nga awan labas. Shout out kada kaya listeners, commenters, sharers, subscribers, ken amin as supporters ti channel tayo a Jor Drama Tips TV. Ken karagiti drama tayo iti daytoy a channel iti Triple R Productions. Adto iti pakasaritaan ngayon kang pinalwan. Reto a reto iti maasawa. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay ang pinayabanak, Lola? Ernesto, si kalaangan ti jakpay na reto. Unay daytan? Reto manan. Anya manan? Saan ka pa ngin retreto? Isuasan mo nga bagbagati manan. Italaang nga reto ka. Kayat ko anasaya at amin ti pagtungpalan yung apok. Makapaalyaw mo't ngamin di erito yung kanyak, Lola. Apay, nakita mo? Namuak ka nagiti kakasinsin ka. Nagtayag ka no a babae kung nagdakkel ti bagina. Dabyana. Kasla wrestler. Oh, naidaytan. Apay ngamin natilangan na ti kitam. Langamot at talaga ti kitaan ti may sa atao nga kursonada, Lola. Uray na pintas ti pamagina, nawan mo't karga ti bulsana, sa nauyong pay, pagan anom ti kasta. Jak kayat ni Perlita, Lola. Jak kayat na diyang Amerikana. Saan nga Amerikana dayjay? May sa nga itnag. Anya? Itnag ti nana ngem Amerikano ti tatang na. Kat isot immalaan na. Kayat ko nga iso ti asawaam iti kabita na panawan. Unay daytan, Lola. Kasladak mo't laing pabandekon iti ilipande no kasta. Reklamador ka na unay. Ado ti oras ko sayangem tunggalag sarita ta. Pumanaw ka ni ti sangok. Tabaliwan tanton tagsarita. Pano? Ay, unay daytan, Lola. Kasano nga rodan, Manong? Talaga nga ipasawa na kan ni Perlita. Jak laki di may rusok ti may sang ilipante. Un nga ron, Manong. Kasla ilipante. Just kay. Siyak ngay nga tamat. Kasanuak nga tamat. No irito nak iti kasta. Ay, umawirak no kunak, umawirak. Saan mo nga raramidan na taday? Di ka kumaag terasudo sa mga ibanag karagiti bambanag. Ta mabayag pa nga irito na ka. 16 mo lang. Irito na ka, inton 25 to 30 years old ka. Sa bagay. Baak ka nga minan, Manong, ta 32 titawan mon. Oray pa itong palbiyag abaa ka. Kay kayat ko pa yan ngam tayo mairit-rito. Just kay. Unay daytan kaka. Kitaan nyo, Lola. Irit-rito dak iti ilipante. No ngayon na kayo mati irito da iti tao. Nakutkot tong paingam ni palitaw. Mayat kayo kanay? Apay dagita nga bagbagam. Una, tanuan niya ti aramidam iti pada matao kat aramidin damot kan ka. Kat nukas pangringan ta kasta ti mapasamak, mapilit da ka nga ta. Di nagpilosopon. Tapagsaya atam ti kayat ko mapasamak. Wano saan? Irito da ka iti nalukluk magpaingam ni ay klosada. Dahil di ay klosada. Anyamot nga iti marit na yaw. Ay kwa si kamatan tinatorturay ngam siyak amang mangted iti pagimbagan na. Pagdaksak tiraramidon niyo, Lola. Kayat mo ti masipangol. Sino ngayon mo ti mayat iti si Pangol?
Apay kaya ciao, Lola. Oh, itay pa'y abus-busi, tendak. Pinapispisan takmatan. Nasakit na dyan. Ang oray pa'y mano asipangol ti aramiden nyo kanya. Jak kaya, rito yo kanya. Kabutbutan arrest lang. No kas tamot laeng. Agtalaw ka ni tiday ito pagtangan. Itamot laeng. Ah, ay, unay daytan kaka. Kapoy ka insan. Ano ti kayat masawan insan buyeng? Wan ko na malatang ni ti amin ngay baga ni Lola nga oresan tumatlaeng. Ha? Sardengan na kan ni Lola no wan amin ngay baga. Kasta nga ta? Patsin na kinsan. Bastawan sa bakali ngay sumbat mo. No sana wan. Nagrigat mo tan. Sa bagay insan. Pagsaya atam ti aramidon ni Lola. Kas kanya. Adamot lang ati asawak. Inurito ni Lola nga orin ho kastitit itsuraag. Gembak na. Mayat inurito ni Lola ken ka. Ta adamot lang ni Lorena. De perlita ngay. Di pa'y makitan di bukol ti matana ti kalukmag na. May amta ditan. Ken bay amta bagin. Tinapatag ket baknang. Sos. Madi ainsan. Mapisitak ano madong parnak na ya babae. Sa bagay. Kung nagpaisaw, no may tublak, kat mapandagan na ka. Ano na, malusit kan. Unay daytan kaka. Tila nakasarak mo't kan ni Lola iti tao. Ha? Tao mo't ni Perlita. Unay daytan. Apay, Ernesto. Di ka umapal, kini kasinsin mo alando. Milyonaryon, gapuitin retok kan kuana. Kastamot kini Verna, nakabakbak ng dan. Tao mo't tinrito yung kanakwada, Lola. Langgong, apay, sana tao ni Perlita? Elepante, uno barilis, balyena. Langgong ka talaga. Kayat mo ka diti agbanag ama mirmiraot iti udina. Kayat ko na, Lola, ngam ti pakidin na undak iti elepante. Kayat mo ka din ti pumanaw iti dayto pagtaengan. Ken kayat mo ka di amaputo den ti allowance mo. Kayat mo ti agbali na taong grasa ngawan ti pagkamangan na. Ah, nalipatak mo tan ti bilin ni insan po. Ha? Ay, kagayam, Lola. Sino itayan ti babae nga eretrito yung kanya? Ni nga Rod Perlita. Asawa mo ni ti kabitan na panawon. Tanusaan kumayab kan. O sige, Lola. Asawa ko ni Perlita, iti kabita na panahon. Ha? Oh, udo ka di day taapok? Ay na, maragsa ka na kiti day tangembagam. Oh, sige ta tinungan ng ti kalay sayo. Muna day tan kaka. Manong Ernesto, may kulkulang kamuta ka na yun. Sino nga'y mati sana may kulang. Aldaw lang ang tir orayan kat mangurut akong. Unay daytan kaka, mangurot kan, apay nataningan kan manong. Kaslakas tan Si kaman mati asawa day ti monster. Anya, unay daytan, Ikidemaklat na rin. anya ti ikidamam manong. Ikidemak ti makikalay sa kan ni elepante. Amanong, tainton makapagkalay sa kayon. Oray saggay sa kay taon iti kama. Kastamot ti pampanunutag. Jak to pulos kaidaan ta mabutengak. Ha? Mabutengak ka talaga ading. Amang ano sa anak ang mabigatan no mapandagan na kiti oray may sala alugpo na. Anya? May sala alugpo na ka times ton ti kadakkel na iti bagay. Anya? Kasano dayta? Kastaoy, daytoy bagay pagbalinam atalo no upat. Kasta ti kadakkel ti may sa alugpo na. Unay daytan kaka. Isa madandraganak para ti umadani na kalay sami. Kaasi kamot manong Ernesto. Ta imbis gagar ken ragsak ti mariknam tagkalaysakan. Saan met ta buteng ken limdo. Unay daytan kaka. Apay dayta single bed ken family bed.
Awan mo't yanak ta ngagkama di ta single bed. Kun awan pa'y mo't ti pamilya ta. Tapno kama ta day tap family bed. Nakadakdak ka. Horror rito yan. Naipasadya na ita akama, tapno nalagda. Narigatan, no, apagsagpat mo kit marso o no, maspak. Santa pa'y nagkakaida ngam insultuan na kon Ernesto. Kayat mo, ta isinakan. Agraman takaradkad mo. Kahit ko pa'y, oo na, apay, sana mabalin ang sinalatan. Saan mo nga iraman nga isina ti karadkad ka? Madia, 2-in-1 dayta. Isina ka agraman karadkad mo. Mamin ano kala apiduton nga ibasibas di tatawa. Iso ano di mo kayat akas ti mapasamak. Umay kan tagkaidatan. Ket kabayatan ti panagkaidata. Tap-tapi kenak. Akas lamang tapi kiti maladaga. Apat paturogan. Saan nga ti bagina ti kabutbutan? Kabutbutan pa ti bukosis na. Kaslanda kami ni ti haunted house. O nainaitan kakakalpariyaw. Kumusta ti first night siya, anak? Ti kayat ko asawan, ti panaturog yun di rabi, ta isot umuna arabi, iyo na dyan. Ay na, makapaduruman tatang, langakan boses na kam amak. Kasla, agap-gapo iti unag tinaga, no, agsaw. Kalbariyaw tatang. Ay unay na itan kaka. Ta kayo man tatang ti ipakaida na itilipantay no pangganakan at takong no maragsakan kayo. Ay elipanti na itan kas kada takong ababoy. Ay madurmenak mit kaslak mit lam madusdusan iti kas ti mapaspasama. Nagalas ti ugali ni Lola. Kaputa isot mang bibiyag kada tayo aminin. Ipilit na mutan at ilmunan tayo ti sabidaw. Sabidaw? Kasta ti kayarigan ni Perlita kanyak tatang. Sabidong ka. Puor ti kararwak. Kundagunsen ko iti biyag ngagnanayaw. Ay ulay taytan. Kasla kan dumadanew. Isong agtalab ako. Kun saan ako ngagpakpakita apulos. Aging nga dumaga ni Lola. Ulay taytan kaka. Kila at sa ti panagabrod mo, amanong. Sa dino ka di ti pagabrodam. Nagdadakkel mo, tamalitam arumar. Talaga nga umawar ako na rin. Tadyak may turan ti makiden na ti kaska ni Perlita. Ora ta, awan pa'y mo ti napasamak kada kami nga ultimo holding hands and other. Awan pa'y. Agpada kami pala birhen. Tiyak kaya ta madadalay ta kinabirhin ko iti mapagduaduan na tao. Unay daytan kaka. Mangibabain da dya tao. Saan ngagsig siguro? Tapasapul ko iti otoridad. No naglemeng ti tao, imposible ang makita. O raya sino ka pa yamang birok ken kuana. Uray kasanot kalaing nangaglemeng, masarakan tulata. Kat no masarakan, agsagana kini Perlita. Tibaset abagina. Apay, lukot-lukotan na kaday. Detay amo no pekelen nanto ki ni Ernesto. Apay, pandisal, pagkulan na nga isaw-saw iti kapay. Kastanto, ti pagbalinan na, inton masarakan da. Ay, apaw, saan mo nga palubos kasta ti mapasamak? Una na itangkaka. Anya ti kuna, Perlita, bayadam,
ti panang loko ni Ernesto kanyak, kan ti panang dadaol na iti dayaw ko, babaan ti panangisina na kanyak, pinadawan nak, ngagkatang-katang iti kasipngutan. Ha! Nausum kamot iti drama. Dengdenggam samot jay anaraar tinamnama. Ay, awan tinamnamak Apolos. San ka amawan na di tinamnama? Bayat adeng denggem jay unay daytan kaka tamaliwliwa ka. Numakangeg ka iti drama na o mesem ka. Kalpasan na mayawawan mo tiladingin mo. Di mo yaw-awan. Itamot lang. Erwar mon tigatad a pagbayad mo. Tano saan ada mangurot ita. Ha? Ay isan kumamot Dakes, timangpug sa titi agas, perlita. Ado, apalabram kanyak si kabaket. Kunam, agayat nagtiapom, impasiguradom dayta. Ita, pulos mo't gayam, gawan tirikna na kanyak. Kunam, ngayon pagpakitam ti picture ko kat na in love kanyak. Kabalitan namot amin ngayon bagbagam. Nasaya at ka nga minagayumi. Iso akayat ko asika kuma ti ba asawa ti apok. Ti kunam kit di kat ropat kwarta ka. Day tala agiritreto iti maasawa dagiti apom ti amom. Reto ditoy, reto ijay, reto pamor. Di pailadata bagbagem ti retom iti dakkel a negro. Tapno marik namet ti marik na dagiti nailawan. Ha? Awan, ti pangipapasak, iti luksaw ko ita. Ay, amazing! Pinagsinipat mula ti dakulap mo, ti mayabon ti kalugong ko. Anya napigsa ti angin, naggapo kadagiti dakulap mo. Puno na ita. Anyan tulakit din, no isipat ko di taropam, ti may sadakulap ko. Talaga, ngar-ngar takon, iti napasamak apan nakalokok, gapo, iti kinambisyosam. Kwa balasang ko, agtapul ka, pagsaritaan ta, da ito'y abanag. No, anya dagiti kayat mo pa isubli, wano pabayadan, aramidag. Basta, mapakawanak, itinagbidutak balasang ko. Mayat dayta, ngayon baga, bakit mameng? Agtignay ka nga rudan, sakbay, at umayab, tidakulap ko, di tarupam. Tinglom ti imam, saan mo pa'y apalubusan na tumayab iti rupak, tain nakirwar, amin na kinabak nang ko itamot laeng. Adada laeng di ti unag ti pagtaengak, iso nga urayan nakbiit. Ay, oh, day-daytan, kaka. Saan nga uso, ti reto-reto, iti maasawa, wano pagkiasawaan. Tandamot, kabukbukudan arik na nagiti anak, wano apo. Ket da kayo mata may reto, no nasaya at lakit de, mabalin mo't siguro. Nya, depende daytan. Ngam tay agtinag kayo iti mangted to iti dagansan ti biyagyaw, bayamon. Nitan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritan tayo ditoy. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.